Danas ćemo malo da ponovimo znanje vezano za ljekovite biljke. Mnoge smo brali tokom sezone, skupljali, sušili, sada da vidimo zašto nam one mogu koristiti. Neke nismo nabrali, a možemo ih kupiti. Sve zavisi za koje potrebe nam trebaju. Evo da krenemo odmah od one kamilice, ona je svima poznata. Ona se upotrebljava protiv svih zapaljenja sluzokože. Već u prvim danima života daje se bebama za smirenje grčeva u stomaku, a dobar je lijek protiv nervozi, nesanice, premorenosti, išijasa, zatim reumatizam kojima pomaže. I daje se kod svih stomačnih smetnji, bolesti bubrega, jetre i žuće. Eto vidite, to je sve znači za ove stomačne smetnje. Veoma efikasna ljekovita biljka, kamilica. Neko će reći ovo ono, ona je veoma ukusna i kao čaj. Može se malo toknuti meda da bi bilo još slađe, ali kad možemo dati malim bebama, znači da to nije ništa strašno, da možemo koristiti. Vidio sam jedna je gospođa davala svojoj bebi taj čaj, a beba je bila mala. Stavila je samo jedan cvjetić u 0,5 vode, znači pola dece vode. Jedan cvjetić u vrelu vodu, kada se umlačilo, dala je da pije beba tu vodu. Znači, ne treba pretjeravati s malim bebama i misli da one mogu sad popiti taj čaj koji mi pijemo. Tu treba biti malo obazriv. Idemo sad malo dalje, da vidimo ljubičica. Sumnjam da iko od ovih sad koji slušaju ovo da je uzbrao ljubičicu da bi pravio čaj od nje. Ali eto, opet da ispomenem, možda kada saznaju zašto sve služi, možda će iduće godine neko da uzbere da suši, a ima se i kupiti. Upotrebljava se tako što se daje za iskašljavanje, za spravljanje lijekova protiv astme, bronhijalnog katara, a tinktura se daje protiv promuklosti. Mnogo se koristi u industriji kozmetike za spravljanje parfema i tako dalje. Meni nekakav miris ima jak ova ljubičica, tako da ja sebi to nisam brao, jer znam da neću koristiti. Jer za svaku boljku ima više vrsta ljekovitih trava, tako da ja ne moram uzimati ovu ljubičicu, a neko može probati pa koristiti bar ovu tinkturu protiv promuklosti, na primjer. Dešava se iskašljavanje. Može se dati u kombinaciji sa nekim travama za iskašljavanje, napraviti neka smjesa čaja. Vidimo dalje šta bi mogli. Dobričica. Isto ona je proljetna trava i još traje poslije toga još malo dalje. Vremenski koristi se cijela biljka kada je u cvijetu, u cvatu. Upotrebljava se, kaže da dobro utiče na liječenje disajnih puteva i astme. Poboljšava metabolizam, djeluje povoljno protiv nervoze, histerije, olakšava varenje. Dobar je lijek kod smanjene kiseline. Hoćemo da imamo veću kiselinu, napravimo čaj od dobričice i eto ga. Problemi sa varenjem rješava. Nervozni, histerije, galama kroz kuću, daj mu dobričice, nek popije čaj, bit će sve u redu. Iako ima kombinacija poslije za smirenje, na primjer valerijana, matičnjak i ova dobričica, i onda je još bolje dejstvo. Malo ko spominje pirevinu, piriku. Zove se još zubača, galac, bored, to sve narodna imena. A latinski je Tricitum repens. To imamo svugdje po livadama. Ne može se iskorijeniti. Pirika se ne može iskorijeniti, a ona djeluje kao slab diuretik. Međutim, dobra je i za jetru. Mnogi je koriste za jetru, za rad jetri.
pirika, to možete nabaviti, može se piti koliko hoćete, neće vam ništa biti, samo može biti korisno. Mnogi nisu čuli za Božje drvce. Artemisia abrotanum. Još se zove turski neven, brodan, aborat, ciper, sve su to imena za Božje drvce. Iako ovi stariji imaju u svojim dvorištima ovo drvce, uzgajaju, a neki ga uzgajaju ne znaju da je to. Slično je pelin, skoro isto. Upotrebljava se protiv ronhitisa, za iskašljavanje i za bolji apetit, a ja sam ga lično koristio kao tinkturu za štitnjaču, za bolji rad štitnjači. To sam negdje bio pročitao, evo ovdje sad u ovoj knjizi to ne piše, a ja sam u nekoj knjizi pročitao i veoma je efikasno bilo, eto, to mogu vam reći, to Božje drvce. Crvena djetelna, ona sadrži vitamin C, etarsko ulje i trifolin. Koriste se cvjetovi, upotrebljava se kao čaj za iskašljavanje, kod astme i nazeba, a s polja liječi rane, čireve i opekotine, tako da je možemo koristiti kao mehlem da pravimo kreme u sadejstvu sa drugim biljkama koje liječe rane, kao kantarion, što je i tako dalje. Smrdljivu koprivu svi izbjegavaju zbog tog nekog njenog mirisa, a možemo samo reći da je dobra protiv zapaljenja pluća, za iskašljavanje, kod astmi, čisti krv, iz polja liječi čireve, znači ona čisti, to je čistač. Nek je smrdljiva koliko god da je, ona čisti. Ne treba izbjegavati, malo začepi nos i popij taj čaj. U kimu se nalaze azotne materije, skrob, šećer, celuloza, etarsko ulje, masti, vosak, smola, tanin. Kim je poznato sredstvo za jačanje stomaka, umirenje grčeva. Čaj je dobar protiv kolika, djeluje antiseptično i koristi se i kao začin. To treba koristiti povremeno, kako tamo reče, kolike, jačanje stomaka, umirenje grčeva, to su i vjetrovi, tu se ne spominju, ali to je to, tako da povremeno možemo koristiti taj kim. Islandski lišaj, kaže ovdje, u sjevernim zemljama narod upotrebljava u biljku za ishranu, a u medicini se spravlja lijekovi protiv kašlja, povraćanja proliva i za jačanje želuca. A sad imamo kupiti u tabletama islandski lišaj, isla se zove, i topi se u ustima kao bombona, samo je puno manje od bombone i ono popravlja crijeva, popravlja želudac, jača. Tako da ovo ko nije nabrao, uzbrao da pravi čaj, može i ove kupiti tabletice, bombonice i da koristi. Eto, da ne bi sad previše naveo neki ljekovitih biljaka pa da se sve to zamrsi, bolje da ostanemo na ovome, koliko je ko zapamtio može se vratiti malo nazad da opet čuje ponovo neko od ovih biljaka koje sam spomenuo, zašta služe, pa može sebi zapisati. Veoma je bitno da znamo kad u kojem trenutku nam treba neka ljekovita biljka, jer ona svaka ima svoje dejstvo. Eto, toliko od mene za danas. Nastavit ćemo opet rad na ovome, ovo tokom zime, da se malo podsjetimo na ove ljekovite biljke koje su nam potrebne za naše zdravlje. Dobro zdravlje vam želim i sretno.